uku kwezi kwa munani Imana ihindure ubuzima bwawe. Muri kuno kwezi Imana iguhuze n'umuntu atekeye inyishu zawe. Muri kuno kwezi Imana igwanye abansi bawe. Muri kuno kwezi Imana ishyire hejuru ubuzima bwawe. Muri kuno kwezi kwa munani Imana izane impinduka mu buzima bwawe ndetse no mu bikorwa by'amaboko yawe. Kuno kwezi kwa munani Imana igutegurire ameza mu maso y'abansi bawe. Hari ibyo Imana yakoze muri kuno kwezi kwa karindwi tutareka kuyishimira. Hari Imana yarenganije ubuzima bwacu. Hari byaturondeye muri kuno kwezi ariko Imana yaratwimanye. Imana yarahabaye irakugwanira. Imana yarahabaye irakurengera. Yaguhaye icyo kurya, iguha n'icyo kunywa. Nubwo warabibuze ariko ntabwo wapfuye. Nubwo warinjiye ibitaro ariko ntabwo wapfiriyeyo. Nubwo uri mu bitaro ariko ntabwo urapfura cyahumeka. Kandi nimba ugihumeka aracyariho ibyizigiro ko ibyo utabonye muri kuno kwezi ko wabasha kubibona muri kuno kwezi kwa munani. Haracyari ibyizigiro ko ibyo utagezeho muri kuno kwezi kwa karindwi ko wabigeraho muri kuno kwezi kwa munani. Haracyari ibyizigiro ibyanse mu kwezi kwa karindwi ko byakunda muri kuno kwezi kwa munani. Haracyari ibyizigiro wowe utabyara ko kuno kwezi wabasha gusama inda maze ibintu bikagenda neza. Haracyari ibyizigiro ko wabona akazi niyo ndwara bakubwiye ngo nikira. Haracyari ibyizigiro ko wayikira. Ugu kwezi kwa munani Imana yavuganye nanjye kari ukwezi ko kwegera Imana. Birashoboka ko wari kure y'Imana mu buryo bw'imihemu. Birashoboka ko wari kure y'Imana haba mu buryo bw'umubiri, ariko ni ukwezi ko kwegera Imana. Mu bihugu bitandukanye ariko haraba ibiza, ariko haraba umutingito ukomeye ugasenyura amazu, utwara n'ibintu ndetse n'abantu, amatsunami, intambara, ubwicanyi, ihamwa hirya no hino. Ariko abantu bagiye kwegera Imana ndumva bagiye kurindwa, ndumva bagiye kuzigamwa, ndumva nta cyago nta kibi giye kwegera ihema ryawe, giye kwegera ubuzima bwawe. Abegereye Imana bagwaye, Imana yabakijije ubugwaye. Abegereye Imana baratawe, Imana yabashije kubitorera. Dawidi aravuga ngo niyo data na mama bana ariko Uwiteka wazanyitorera. Hari ibihe yabayemwo umuryango uramuta ariko Uwiteka abasha kumwitorera. Ubwo bamushira inyuma y'abantu kugira ngo ntamenyekane ntaboneke, ariko Imana yamukuye mu ntama imukura mu ishyamba inyuma y'abandi, Imana imushyira imbere y'abandi. Reka Imana igukure inyuma y'abandi, reka Imana igukure mu gasuzuguro, Imana ikwicazanye n'ibikomangoma. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ya 73 umurongo 27 n'uw'28. Aravuga ngo kuko abakuja kure bazoranduka, wahoneje abakuretse bose bagacika ibimaka. Ngariko jeho kwegera Imana niko kumbereye amahigwe. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Umukozi w'Imana aravuze ngo kuko abakuja kure abo bararandutse, abo bacitse ibimaka. Abantu bose bagiye kure y'Imana ntabwo bagize amahirwe yo kuramba, ntabwo bagize amahirwe yo kubaho. Abantu bajya kure y'Imana mu buryo bungahe? Abantu bajya kure y'Imana mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni mu gihe wahagaritse gusenga ukava mu ijambo ryayo. Iyo wavuye mu ijambo ry'Imana ugahagarika gusenga, aho buri kure y'Imana. Uburyo bugira kabiri ni igihe wagiye mu byaha. Iyo rero wagiye mu byaha, aho ngaho wagiye kure y'Imana. Uburyo butatu nabwo bwo kwegera Imana, haleluya. Uburyo bwa mbere ni ukuba mu itorero, ni ukuba mu masengesho. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwo kwegera Imana, ni ugusenga gusumba uko wahora usenga. Kwegera Imana biciye mu gusenga. Imana iganira nacu biciye mu gusenga. Imana ivugana nacu biciye mu gusenga.
ubwo ni uburyo bwa kangahe? Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri bwo kwegera Imana ni uburyo bw'ijambo ry'Imana. Iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana uba uriko uragirane, uba uriko wegera Imana, kubera Imana ari ijambo. Uko urya ijambo ry'Imana rikaba muri wewe, rikagwira muri wewe, niko Imana yuzura muri wewe, niko Imana igwira mu buzima bwawe. Imana iguhezagire cyane. Ubwo ni uburyo bugira kabiri bwo kwegera Imana, ni ukuba mu ijambo ryayo. Birivuga ngo ijambo ryanjye rigwire muri mwebwe, birikongera ikavuga ngo ibiri mu vyanditswe ngo uzabigumeho ku murango no mw'ijoro, ngo niho ivyawe bizagirane, ngo niho ivyawe bizagenda neza. Uburyo bugira gatatu wakora ukegera Imana ni uburyo bwo kwitandukanya n'icyaha n'igisa naco, kubera Imana iranka icyaha. Numa sitekerebo sibakaya. Iyo rero watandukanye n'icyaha uba uriko wegera Imana, ndetse gutandukana n'icyaha, ndetse utandukane n'abantu babi. Ubwo ni ubundi buryo bwo kwegera Imana. Yaba sotarabareya. Ndumva abantu rero bagiye kwegera Imana muri kuno kwezi kwa munani, Imana igiye kuzana impinduka ku buzima bwabo. Ndumva abantu bagiye gukira indwara zikomeye muri kuno kwezi kwa munani. Hari ingendo zigiye kuguruka, hari ibintu byari byaranze bigiye gukunda. Abantu batagira akazi kuno kwezi barahabwa akazi. Ndumva promosiyo muri kuno kwezi. Ndumva indwara zikomeye zigiye gukira. Ndumva abantu bagiye guhindurirwa ubuzima, bagiye guhindurirwa amazina. Ndumva abantu bari baracafujwe, ariko kuno kwezi ni ukwezi ko kongera kozwa. Ndumva kuno kwezi ni ukwezi ko guhozwa amarira. Ayo marira warize kuno kwezi ugiye kuyahozwa. Aho gasuzuguro waciyemwo kuno kwezi kagiye kuvaho. Kuno kwezi ndumva ari ukwezi k'umugisha, ndumva ari ukwezi kw'intsinzi, ndumva ari ukwezi ko kuroranirwa. Abantu bagiye kwegera Imana hari ubwiza bagiye kuronka, hari faveri bagiye gukura imbere y'Imana. Abantu bagiye kwegera Imana hari imbaraga bagiye gukura ku Mana zidasanzwe. Ndumva hari abantu Imana igiye guhagurutsa mu buryo bw'ingabire, mu buryo bw'ubushobozi. Ndumva hari abantu Imana igiye guhagurutsa muri leta ibahe ibibanza. Ndumva hari abantu Imana igiye kugurura ingendo, mariage. Ndumva sotarabaye rikatabane bakaya. Ndumva ibintu byari byaranze kuno kwezi bigiye gukunda. We wari uri mu marira, we wari uri mu gasuzuguro, we wari uri mu bibazo, we wari waratawe kuno kwezi kwawe ko gutogwa riko zaniga bakando. Ndumva Imana hari ubushobozi igiye gusuka muri kuno kwezi. Abantu bagiye kugira inyota yo kwegera Imana, bagiye guhishurirwa amabanga, kuko hari ibiza, ko hari ibintu bigiye kwataka isi biturutse hirya no hino. Ariko abantu bagiye kwegera Imana bagiye guhabwa amabanga y'ingene bazirinda, y'ingene bazitwara, y'ingene bazifata. Abantu bagiye kwegera Imana bagiye guhabwa ubwenge budasanzwe bwo kuzana ibintu bidasanzwe ku mugaragaro. Abantu bagiye kwegera Imana hari imbaraga Imana igiye gusuka, hari amavuta, hari ubushobozi Imana igiye gusuka bugiye kuzana impinduka mu buzima bw'abantu. Abantu bagiye kwegera Imana, Imana igiye kubaha ubutunzi. Abantu bagiye kwegera Imana, Imana igiye kubakorera ibisigabwenge. Abantu bagiye kwegera Imana, Imana igiye kubuzuza itunga, amagara meza. Oh Yesu we, data mu izina rya Yesu, Mana mushobora byose, ndasengeye umwene data washikanye muri kuno kwezi kwa munani. Ndatuye umugisha ku buzima bwe, ndatura ineza yawe, ndatura ubuntu bwawe bwinshi bugwire ku buzima bwe. Abari kure yawe reka ubahe gukwegera hafi mu izina rya Yesu. Ibintu byari byarase mu buzima bwabo reka bikunde, inzira zari zariyugaye reka zuguruke, ibyari biboshe reka bibohoke mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti. Ndatuye kugirirwa neza nawe, ndatuye imbaraga zawe, ndatuye ubwiza bwawe, ndatuye icyubahiro cyawe hejuru y'umwene data. Abagwaye nibakire, abahoshe nibabohoke. Ndakuraho inzitizi n'amablokaje muri kuno kwezi kwa munani. Turakuraho imitego, turakuraho amasanganya. Abafata ingendo baragenda amahoro, izo mu kirere no mu kiyaga ndetse no ku butaka. Abazigendamo
baragenda amahoro mu izina rya Yesu. Turakuyeho inzara n'inyota, turakuyeho ibyago, turatuye umutekano ku buzima bwabo, turatuye amahoro, turatuye kurindwa, turatuye uruzitiro. Ineza yawe reka ibane nabo, ibikorwa by'amaboko yabo bihezagirwe. Turatuye promosiyo, abatagira akazi babona akazi, abari baratawe bari barahebwe reka kuno kwezi bibukwe mu izina rya Yesu. Abari mu bitaro kuno kwezi basohoka ibitaro, abarenganijwe bari mu mpimba bave mu mpimba mu izina rya Yesu. Dosiye zubitswe zuburukwe mu izina ry'umwami Yesu. Ivyapfuye bizuke, ineza yawe ubuntu bwawe reka bumanuke hejuru yabo, baheshe kwemegwa mu burere butandukanye. Ndatura imbaraga zidasanzwe kugira ngo zice inzira hatari zira, ndatura imbaraga zidasanzwe kugira ngo zibohore ibiboshwe, ndatura imbaraga zidasanzwe kugira ngo zizane impinduka, kugira ngo zizane rakatarabarea inyishu ku buzima bwawe. Urakoze mwami Imana, ijambo rirambwira ngo ubasha gukora ibirengeye ivyo dusaba, ibirengeye ivyo dutekereza, uko ubushobozi bwawe budukorera mu buri. Urakoze ugiye gukora ibirengeye ivyo dusaba mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turagushimira nshuti y'umusaraba ukunze gukurikirana ikiganiro haracyariho ivyizigiro giciye kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube na Facebook. Imana igumugisha umaze gukanda subscribe canke sabone. Imana igumugisha nawe usangiza abandi ino nyigisho kugira ngo ibashe kubashikira. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Imana ikoze ibintu bidasanzwe. Niba ari bwa mbere dukurikiranye kuri no channel, nyaragasa ukande subscribe cyangwa sabone. Ndumva Imana hari abantu igiriye neza, ndumva Imana hari abantu Imana ihinduriye ubuzima, hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana ibohoye, hari abantu Imana ikuye muri gereza bari barafungiwemo na Satani. Hari ibintu Imana ibohoye ku buzima bwawe. Ndumva abantu bagiye gutambukira mu nyishu, ndumva abantu bagiye kuvuza impundu, ndumva abantu Imana yubatse ku rutare, ndabona abantu Imana isusemo inyota yo kwirondera, ndabona abantu Imana isusemo impano zidasanzwe, ndabona abantu Imana yugururiye inzugi z'iterambere. Erema suvaregi bakaya. Nagomba ngushimira Imana, nagomba ngushimira Imana ku bintu bidasanzwe Imana ikoze mu buzima bwawe. Urakoze mwami Imana, cyubahiro kikugarukeho, cyubahiro gihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Wifuza kubandanya usengerwa, WhatsApp yacu niyi +257 5 9 86 5 40. Mwarahizagiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi.